Fotografija je snimanje zglobova u magnetu uz aplikaciju kontrasta direktno uz glob. Znači, pomoću ultrazvuka se aplicira kontrast uz glob, te se onda može se odraditi snimanje prije davanja kontrasta, da se kontrast uz glob i onda nakon toga se opet snimi kako bi se prikazale strukture unutar zgloba što bolje. Znači, kontrast nam širi sam zglob tako da su strukture dostupnije pregledu. Indikacija ako se klasičnim pretragom, znači recimo MR ramena, ne može prikazati neke strukture, onda se da kontrast kako bi se to bolje moglo pregledati. MR artrografija ramena je MR ramena sa dodatnim kontrastom uz glob. Znači to je na istom aparatu se snima, samo što se prije toga na ultrazvuku aplicira kontrast.